फ्रेंड्स मो जॉनीस मजा आम चैनल को आपको स्वागत करुछु। आज आमे मैदा आ हळदी रे गणेश बनेबा शिखिबा। मैदा नबा एक चामच हळदी नबा गोटे चामच पानी नबा जति आ दरकार आमे पानी नबा ताको भलो भाबे चक्कर दबा भलो चक्कर दबा हमें এই বড়ি ভলসে চক্কর দবা আমি এই বড়ি ছোট ছোট গুড়া করবা কিন্তু ভালো ভাবে আমি গুড়া গুড়া করতেছি বড় গুড়া টিকে আনি আমি এটি চেপা করি তলে রাখিবা তারপরে আগুড়ে আনি আমি তারপর থইবা তার ভলসে সমান করে দেবা আগুড়ে গুড়া আনি আমি তারপর গুড় করিয়ে চেপা করি আগুড়ে গুড়া আনি আমি এই বড়ি আগুড়ে গুড় করে দেবা আগুড়ে গুড়া আনি আমি তারপর গুড় করিবা ভালো ভাবে গুড় করিয়া ଭଲସେ କରୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକି ଆମେ ହାତ ଏମିତି କରିକି ଆର ହାତ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଗୁଳା ନେବା ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଭଲ ଭଲସେ ଗୋଲ କରିଦେବା ତାପରେ ତାକୁ ଆମର କାମ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଚିପା କରିଦେଇଛି ପାଣି ମିଶେଇକି ଯେମିତି ଆରାମ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସୂତାରେ ମଇଦା କରିଦେଇଛେ ଏବେ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ପକେଇବା ଆମର ଏବେ ଗଣେଶ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ଆଖି ବନାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାର ପକେଇଦବା ଏବେ ଆମେ ଆଙ୍କର ଚନ୍ଦନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗାର ପକେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ବନାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଦାନ୍ତ ବନଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଦବା ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦବା ଏବେ ଆମେ या मझीरे नाली रंग दबा आउ स्वस्तिक चारिपटे आम टिके टिके रेड कलर देदेबा एबे आम गोटे गुड़ा नहीं गिना तैयारी करिबा देखंतु गिना तैयारी होई गला एबे आमे आ गोटे गुड़ा नहीं मूसा तैयारी करिबा आखि को कोट लगेबी एबे हम मूसा तैयारी करदेले एबे हमें आखि तैयारी करिबा एबे हमें ताको रखी दबा देखंतु रखी देइची देखंतु आमे गोटे मकुट एठी कर देइचे आ गोटे गुळा नै की आमे एबे तापरे मकुट करिबा तापरे ई लाल फूड कलर मिसैची तापरे एटा नै की एठी रखिबा एबे आ गोटे गुळा नै की ता ऊपर रखिबा देखंतु मकुट हे गला मकुट एबे आमे कर देले देखंतु केते सुंदर भली मकुटटे सरी गला एबे आमे ए भली जो गिन्ना करिचे सेतरे आमे लड्डू बनेइबा चलंतु लड्डू बनेइबा
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ କଲର୍ରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମଇଦା ନେଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଲଡ଼ୁ କଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଇଦା ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଉଛି ପାଣି। ପାଣି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦରରେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ଗଣେଶ ରେଡି। ଯଦିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ବେଲର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍କିନା ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ଗଣେଶ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବେ।